Matiriso, yeah, yeah, yeah. Wanna see Mutule. Oh, School, I think grade one into grade one. So go na le dipina tse ne re di opela and Matiriso was one of them. And we etsa matsogo so, o ema so, and then mautanza. Yele, yele, yele. Wanna see Mutule. Oh, ay! Mosetsana wa Motswana. Dumelang, le kae? Ke nna Tolamo, the queen of media. Mosetsana wa Motswana, Mosetsana botlhale ka tlhaloka se mophali. It's day 4. Letsatsi la bo 4. La bone. La tshameka. Go kopana le batho ba bangwe and getting to know their cultures, getting to know their families makes you aware gore you are losing touch with your own culture, your own tradition, your own identity, you know. So jaka mosetsana wa Motswana, I do my best to maintain my language, to make sure that I speak it, ke bua Setswana on a daily, regardless gore ke ko kae, ke sa se lebale, ke sa itebala. And ntho e re dirang re le bantsi ya re shoot content is that we want gore re bue Sekgowa so that we can reach a larger audience. But it doesn't mean there isn't a way to infuse Setswana sa rona. A le tlhaloganye, like nna ke lositse batsedi ba ka ke santsane ke le monyane, so go na le dilo tse dintsi tse ke di lebetseng ka setso sa rona, go na le dilo tse dintsi tse ke sa di itseng, dijo gore di apeiwa yang, diaparo, meletlo, dilonyana tse di yalo. So go opeleng dipina tse se gale re di opela go ntirile gore ke gopole bontle jo, like ja Botswana, gona mosetsana Motswana, wa tlhaloganya gore like go ntle, it's actually beautiful. So yeah. Dirang go gopola setso sa ka le go se itebale jaaka Motswana ke dipina, go reetsa dipina tsa Batswana tsa Setswana. Recently ke rediscoverile Mpho Sebina le pina ya gagwe ya Dikeledi. Ke ntse ke utlwa pina eo tsatsi le letsatsi ke reetsa, and witse ke nyang khotsofatsa in fodisa moya man, in fodisa pelo, because are manyeloi a bigile gore wena o ka kapa, gore wena o sena ka ngwedi man. Witse keng there's something about that song that transcends fame. That transcends for music. You're supposed to make a song and it's supposed to be a hit and it's supposed to make money. That song transcends all of that. It speaks to the heart, it speaks to the soul, and it makes you just aware being chosen isn't easy. Like my journey, my pain, and yeah, that's what ke ratang pina eo. So one of the ways tse ke etsang sure I stay in tune with my culture, with my identity jaaka Motswana, ke dipina, it's music. Go ntle ne, like ke tlhago, ke batla le bone that shell okay, I ke sa e bona mo video e phitlile. Anyway, go na le di shell mo, ke batla go ipona le nna gore ke yang. Go ntle man, go ntle man. Ntho engwe gape e ke ratang go e dira ke go batla go lebella like di-show tsa Batswana, di-soapy, anything, content ya Batswana, ya Setswana. Hence representation is important. Hence le nna ke kwetse buka ya Setswana for bana, ka gonne ba tlhoka go ikitse, ba tlhoka go kgona go ikgantsha and go ikgopola ka puo ya bone without having to say I am strong, I am powerful, I am beautiful, I am smart. Ba kgone gore ke botlhale, and it nne le the same effect and impact jaaka ha ba bua ka Sekgowa, wa tlhaloganya. So yeah, it's reading content ya Setswana, it's watching content ya Setswana, music wa Setswana. So all of these things come together and o ka se itebale tlheng le go apaya, like go apaya dijo tse o kgonang go di buitsa ka maina a tsone a Setswana. Yeah, that's also important. Dijo tse ke di ratang ka Setswana. Okay, well tse ke di itseng, a re simolola ka tse ke di itseng ne.
before ke itlama tse ke ditseng ke itse ting ke rata ting ka motogo nna a ke rate ting ka nama le di matswai ke rata ting ka motogo ke tshele sukiri ya gemere yo gemere ke drink ke juice nyana so ke rata gemere yes mara bothata ke gore dilo tse ke di bontsha ke tse go di dira mara I can learn. That's the thing. Like, ke bone gore mo re phelang mo nakong re phelang mo go yone. You can't make excuses ka anything. Ha o sa itse go apaya ka 3 foot ko ntle. Sheba video ko YouTube ba go bolela go gotsa yang mollo. O tla etsang? O tla re yo, a ke itse gona motho ka ngutang. Like, a gona ntho sa kgoneng go e dira mo matsatsing a re phelang mo go one. So, ke tla ithuta go dira gemere le ting. Tse ding ke eng tlhe? Labon, ke ne sa batla go bua tse ke di ratang. Ke sa itse gore di bitsiwa ke rata tšhotlo. A ise ke dire tšhotlo mo phelong baka ne. Ke ne ke ja ka mafu le di eng le go gae ne se go re aparetsa re dira tšhotlo. Mare ka e rata tšhotlo. E na le ntwele, e na le bogae nyane, e na le segae like ha o e ja, e go filise ka tewetse keng o ko gae. Yeah, so definitely. So re nang le yone ne ke di fila la itse mage gore bontsi jwa batho ba Batswana nna ka ntho ke ile mogileng ke gore e nne Batswana ba prekise setso sa bone it's to church ke kereke go opela di fela ka itse di fela tse ding di fela tsa sione o kry di kwetse ka Sotho mara go na le representation eo ya gore le rona le Basotho re kgakala from each other re ntlhaloganya so ha re le ko di kerekeng re opela di fela re bua puo ya rona re di opela ka puo ya rona and it makes us feel like we belong. We're supposed to be there. Di fela tseo they are represent in a sense. Yaka next self se ke ratang. I am usually hard on myself because I'm not a Christian. I'm not a believer. I'm a black conscious girl, so it's not easy for me gore ke bue ka kereke and ke embrace dilo tsa kereke because of the indoctrination and the brainwashing. Mare I am looking at the beauty side of it. I get everything has a beautiful side, right? So se fela se ke se ratang se ke santsane ke kena kereke ke nna ke tse di fela bathong la ile go ga ke sa le modumedi mara ke tse di fela ke aperile rato ka matsatsi otlhe che ha ke tsui litho ke bulukehi. Okay, my voice is not Maria ke apere lerato ka matsatsi otlhe. Yeah, man, wait thinking that song ka rata. I love it. It's not just speaking ka gore Jesu. We must believe in a power outside of ourselves. Mare it's ya re ke apere lerato ka malatsi otlhe. Meaning the love that I have, the love that is bestowed upon me protects me. And it makes me think gore love can protect. Wait, go rata motho go mo lakaletsa bontle, go ga o mmona o itse keng o itumele, that energy can ripple and e boele mo mothong o e motlisetse dilo tse dintle, e mo bulele menyako. So ke apere lerato ka malatsi otlhe ka matsa lerato is powerful. All right, wena jaaka Motswana ne like ke eng dilo tse o di dirang gore o gopole setso sa gago o la o se Motswana le Mosotho le Mopedi cause dipuo tsa rona guys hence Puo Publications and Production la itlhaloganya the link gore I had to run this company. I had to found this company so that le nna puo ya ka ke sa ilebala ke a leboga for go lebella for joining me. You thinking Setswana content was actually dope. Wait, maybe I might turn this into a series. Ko rela nna ke ka mo leka me ke batla go bua ka dilo tse dintsi ke na le talent tse dintsi ka mo se ke batla go bua ka fashion ke batla go roka. So I'm hoping gore I can turn this into a series. If I can't, I can turn it into a series. Go Puo FM. You can check Puo FM out on Spotify. But yeah, I had so much fun. Ke itse ke go le monate today no go le monate ka tota like ka tota ke leboga ne. Tomorrow, Kamuso is another day 5.